Ni muvya mwaka Kumanwa na syiko sya Ũng'ei wa Indo hola wikathiiye muno isioni sya Koma, Nguluni, kati wa kungi, kuya Matungulu, mca wa Matungulu ya uthuiloni wa syua Raphael Nzau niwenda maovisaa ma useseei kwongela kithito na kusyima ala methiitwe mayuya Indo sya enenthi. Nzau aineena na Mutongoi TV wa Nguluni nthini wa iseso ila yithitwe kana withitwe na yo kunenga mutukwi aungami mailasi sya ECD niwenda maovisaa ma polisi kukunikila muno ngali ile kuwetekana taikuwa Indo kana nyama sya Indo na kutoa kaunti nyingi ta Ilovi na Kiambu na kutia enenthi na wasio Boniface no kutwalesya. Ni Kumanwa mikurule mingi ya Indo sya enenthi mboina ng'ombe na malondu kwa isioni sya Matungulu na muno Matungulu ya uthuiloni wa syua va kaunti ya Masako. Raphael Nzau imenda maovisaa ma polisi kutoa ise misako mivyu kumanya ala methiitwe maitwaitwe syiko ithi na muno masani ma utuku kana ingi masani ma muthenya ila methi Indo itena mwene maenda na uvita nasyo. Ni kwithiiwe na Ũng'ei mwingi na muno Ũng'ei wa Indo tia inondo yukwiliu na kwina nekinzeo ng'ombe nisyukie nesa andu masyukie kuya Indo situ twikulia national government security OCPD muongeze patrols Yuendekethia ala makwatikana na ng'ombe matelesya uthei wacio nesa moso matambia metuma kimiao na maovisaa ma polisi malelo ni kukunikila ngari ila syukilanile isioni kivathukanyo iwetekana imwe ni sithia ikuite ng'ombe na kutoa kaunti nyingi kivathukanyo kula enenthi mataikwata mituki. Na kama kuna mtu amepatikana na ng'ombe aeleweki ni wa wapi, huyo mtu ashikwe. Na pia kwa roadblocks inspect lorries na pickups zote na match probox. Angalieni hizo magari zikipita kwa roadblocks, sababu hizo ng'ombe wanaibiwa hapa wanaenda kupatikana kaunti nyingine na wamebebwa na lori. Ilipitia wapi hiyo lori? Tunataka kuona askari wameshika lori imebeba ng'ombe, lori imebeba mbuzi, probox imebeba ng'ombe. Kana wangi kosa matambia na kuthinza ng'ombe kukua nyama na ngalile si salama lelo ni kivathukanyo meisio sya Matungulu, sababu wanachinja wanaweka hiyo nyama kwa hizo probox. Tafadhali security yetu, mkifanya patrol yenu angalieni hizi magari ndio zinasafirisha hizi nyama za hao ng'ombe wetu, ndio zinasafirisha hao ng'ombe, ndio zinasafirisha hao mifugo. Na mfugo siku hizi hata kupata nyama tunaendelea kuwa na shida, sababu wizi umezidi sana huku kwetu Matungulu West. Tuangalilieni sana. Oingi nthini wa kwailia na kulunga Ũng'ei wa Indo wendekethia ene ithinzio kwithwa na mitalala misio ya kumanya ng'ombe ila meuthinza kula maumitie kwithwa athinzi ingi matonya kuthinza ng'ombe sya Ũng'ei na kulea kuelesya kula masumitie hata wethwa makethwa na uthei wa ng'ombe ila meuthinza vakethwa watonya umanyikana ng'ombe sya Ũng'ei kana ila syaite isikuma isioni kivathukanyo. Na watu wenye wako na slaughterhouse, let us have good policies that are taking care of the common mwananchi mwenye ng'ombe zake zimeibiwa. Before you slaughter an animal, get a good documentation kujua kweli ng'ombe amepatikana kwa njia ya halali, sababu mnatumika kama agents ya wizi. Mna slaughter ng'ombe na mjui zimetoka wapi, mna slaughter mbuzi na mjui zimetoka wapi. Tafadhali tuangalilieni na mchunge watu wetu. Kaunti ya Masako Matungulu ya uthuiloni wa syua nyeni toboni mutesya.